Bro kani Infinix Infinix na Panasonic kani phone kani ka phone battery mlong ra la battery ladu te ban thit nyo ra te bro ini battery ngam dim replace kan se tang connector ban men change battery da way ra ini nomor man thit ngam nyo ra ngap chu chin da jong adi badan te bro long be ne video kuno change di battery kuno change connector kuno nomor kani gambar battery ngam nyo sura uni battery ngam nyo su te nakadang hap su harus change tang connector ngam ada battery da way ra te bro long be ne video long pelak pilih ini baru kait minta kalame kalalong fu kaful kalame kalame pelak minta kafun kalaya sekemat te time ngam tikrar ngabus tang kendiat nomor ndak beda bateri ru ban yu charge connector untuk pilih kafun kalaya sekemat pencajar rumlong ra ini customer play rusne thak ban pencajar rumlong ra mongi ra customer ru te pencajar ru hapna to beli ni ka phone ko on mon ne da kala on ka phone da te battery along successful khulisibun pulak khulisi hajar ngu ep apa ini video te bro tangkat ni next mas yang kuno bansna ke modify ke te bro khulisi hajar ngu ep